لهولره هجماره کمازن جما مستاین اولین دورن جدا جداین هرما کردستان به مسعود بارزانی سروک هرما کردستان راجویان دجوینه دا سروک هرم گوتارک پیشکش کرو تدا بالکشان سر هم پرسن گرینگو چارانو سازین هرما کردستان به تایبتی پرسا رفراندومه بريوري قال لها مو بريوري جولتر يعني اگر حكومت برلمان احزاب برانبر بإراده وبريوري قال ابي طبعا انا هموي اداه بو جيبجي كردني خاصتي قالي كردستان اما بويش قلت من بقرينا وابو ملت خومن بوي ملت بريور بدات حقيقه نك مؤسسه بيت يا دزگاه بيت او بريور بدات زور كاز دهان قلت والله مسألة رفراندوم وما رأي شخصك رأي دو حزبه رأي دو شخصه رأي چند كسيك وما ما مسألة هو ما موضوعك علاقي بهمو تاكي خلق كردستان وهي لا دجت بي لقلت بي دوستت بي دجمنت بي اما الى همو من خلام الله تدا اما چارانوس همو من بيو بستر ولا بروا اما مسألة که ابي همو خلق كردستان رأي خوي بداد بابزانين اگر رأيان ببلده خو بی احترامی رایم خلق بگیری اگر گوتشان وقت اسکاتلند نامانوی خواهد بی یعنی تو واجب خود بجه گیانده و ایتر توام مادم نایوی بی بخور رگای کتر چون اختیار دکات چون رگای کتر دوزی تو خوی بریاره داد مامۆستایان ئۆلی divê civînê da tekez li ser wê yekê jî dikirin ku divê jiyana welatiyan baştir bibe û her wiha daxwaz jî kirin ku nabe di pirseka wihaya giring ya weke referandumê poşma bibin ji ber ku gelê me gelek qurbanî û şehîd dane. ڕاستە کەموکوڕی هەیە لە هەرێمی کوردستاندا ئەو کەموکوڕە نابێتە هۆی ئەوەی کە ئێمە شتێکی چارەنووساس کە سەدان ساڵە لە غەباتداین بە هەزاران نەوەی ئەم میلەتە شێخ و مەلا و زاهید خەباتیان کردووە بۆ ئەوەی ئەم میلەتە بە مافی ڕەوای خۆی بگات ئێستا کاتێکی گرنگ و هەستیارە بۆ ئەو مافە گرنگە ڕاستە ئەگەر هەندێک کەموکوڕی شەوێ نابێت دوامان لێ بکە لە مافە گرنگە چارەنووسازەکە پاشگەز بینەوە و تەسەووری منی زۆرینی هەرە زۆری خەڵکی کوردستان بە بەڵێ بەشداری ڕفراندۆم دەکا و کارەکەش سەرکەوتوو دەبێت ئینشەڵڵا. لە سلێمانیە لڤینە نەخێر دەنەهادا ji bo referandûmê ji bal hin kesatiyan ve dest pê kiriye û daxwazê ji welatiyan dikin ku ger referandûm hate kirin dengê xwe bidin nexêr. Daxwaz ji Serokê Herêma Kurdistanê hate kirin ku seredana Silêmaniyê biket û navhatî jî derbarê Silêmaniyê wiha got. زور به خوشحالیه و سردانی شاری سلیمانی کم و سلیمانی جگه تایبتیه لناو دلی من سلیمانی اناسم زور چاد سلیمانی لزور زمانه و بلام لحشاستو سه 86 کسی سلیمانی زنده بچال کران لسر اوی بس به حرمتی ها نکر برانبر به وینه ملا مصطفى همه اسلام استب من ازانم است نوع ارهابی که فکری لسلیمانی درست بوا اویش مسئله کاتن او ارهابش نامینی انشاءالله و من همو وقتی که آمادم و انشاءالله سردانی سلیمانیش دکیم اگر هر نبی بولای ما مستوانی برزن رنگ لداویا پیوا خوا کو مسعود بارزانی سروک هرێما کوردستانê li ser vê kursiyê bi dawî anî ew yek bi mamosteyên olî ragot ku ew xwe berbijar nake ji bo posta serokatiya Herêma Kurdistanê û daxwazê ji hemû aliyekê dike ku kesekê din dest nîşan bikin ji bo wergirtina postê serokatiya Herêma Kurdistanê ez amade me radest bikim. Ehmed Zêbarî dengê Amerîka Hewlêr.